M23 igisirikare cy'Impunzi Sarambwe kiti turashaka Uvira. M23 mu buryo bw'irengeye kwataka Uvira yose ndetse yongeye gupanga urugamba rushya mu bikorwa byose byo gucakira Uvira. Ibi byose bigakorwa isi yose ibona ibikoresho n'ibikorwa byose bya gisirikare bya mbere byongeye kuzengureza Uvira. Ibikoresho byinshi birimo intwaro rutura byongeye kuzengurutswa imisozi yose ya Uvira yamaze kuzengurutswa abasirikare bose ba M23. Noneho n'ishoro ry'umuborogo kuba cancura abarundi na FARDC bagiye kwibasirwa bikomeye n'ibitero byose bya M23 ni Vumbi na Jasho imbere ku rugamba ari kongera kumvikana imitego myinshi yagiye gutegwa kwa resource ya FARDC kuko ibi byose n'urugamba rwa Uvira rugomba kujyana no kwirukana abarundi n'abacancuro bari ku butaka bwa Kongo cyane bari muri Sud Kivu kuko ariyo arabije komeye mu bikorwa byose byugarije M23 kugeza uwo Kinshasa yongeye gutetezwa bikomeye n'imyanzuro rutura ibikorwa byose byo gucakira Uvira mu byo kigiye gufatwa na M23 yamaze kumanura ibikoresho byose bya Rigoma Bukavu n'ibindi bice by'ingenzi bigenzurwa na M23 cyane n'ibyambuye FARDC bifatwa ry'ibice bigenzurwa na M23 byamanuye n'abasirikare barenga ibihumbi bongeye kumanukana na drone zongeye kuzenguruka ikirere cyose cya FARDC mu gushaka ubutasi n'ibikorwa byose byo kumenya hari ibikorwa byose bya FARDC. Tugiye kwinjira neza muri operation rutura n'ibikorwa bikomeye bishya bya M23 umwanzuro w'amakuru mashya ndetse kugeza no gufata gahunda yo gufata kagace no kwirukana abarundi bose ku butaka bwa Kongo. Ibi byose turaje tubigarukeho hagati aho ibwa mbere Samia Suluhu Hassan mu gihe benshi bibazaga impamvu atagaragara kugeza amakuru menshi agakomeza gutangaza ko yamaze guhunga igihugu bishingiye mu bikorwa byose by'imyigaragambyo rutura yakomeje gufanira ku buryo bukomeye iri kwibasira bimwe mu bikorwa remezo kugera ku nguru y'uyu mukuru w'igihugu kugeza yongeye kugaragara mu ruhame kuko kugeza ubu hongeye gutangazwa ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu. Samia Suluhu Hassan yagaragaye aratangaza iki mu by'ibikorwa byose bikomeye byugarije igihugu. Imyigaragambyo igeze ku munsi wa gatatu muri iki gihugu. Ibi byose bikomeye muri zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi tugiye kwinjiramo ku buryo bukomeye hagati aho ibikorwa bishya na operation rutura za M23 zongeye gufanira ku buryo bukomeye mu bice by'uturere twa teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru na teritwari ya Nyiragongo iri mu matwara ya M23. hongeye gutangizwa operation zikomeye zongeye kwibasira abarwanyi ba FDL bongeye kurya karungu ku buryo bukomeye bagakomeza gushinga imbere muri bice bigenzurwa na M23 no gutegura ibitero bikomeye byo kwibasira abaturage bayibona M23 kuzengereza bikomeye ubuyobozi bwa M23 kugeza indani muri etat major sa M23. ubu tuvugana abashigikiye M23 barabyemera ku rukoma nyuma operation rutura zongeye gusandaza ibikorwa byose bya FDL icakirwa ry'abarwanyi bafatiwe muri utu turere muri operation kugeza ubu y'amasuku yongeye gukorwa n'abasirikare ba M23 n'ibitendo bikomeye cyane kandi biremereye byongeye gutitiza bikomeye abambari bose ba Kinshasa bazo bikomeye na M23 kugeza ubu bari bizewe ko bazafasha mu gutangiza ibikorwa bikomeye byo kugamuriza bikomeye cyane M23. ibitendo n'ibi byakozwe bite na M23. ibi byose ndetse n'andi makuru y'ingenzi ni ku mutekano, politiki na diplomasi ikaze n'inshuti z'akadasoka tuningitura batumiye muze twongere tubane nuko kwana twe mukanure ke subscribe hasi gato kuri buto mutuku mukore no kunzogera ubundi mujye mu komeza kwana twatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze. ibwa mbere itegeko rikomeye ryamaze gutangwa muri etat major sa M23. bwana General Sultan Makenga yongeye kwemeza ko bashaka Uvira ndetse igomba gucakirwa byihutiwe na M23 ahita atangiza reinforcement n'ibikorwa bitandukanye bya gisirikare birimo diploma rutura zongeye gukorerwa mu bice byose byunamiye Uvira kugeza ubu. Kinshasa yongeye gutetezwa n'ibikorwa byose bya M23 byo kumanura intwaro zose zikagoteshwa imisozi yose yunamiye Uvira. bivuga ko toni z'amasasu n'ibikoresho rutura by'imbunda z'imizinga za M23 zirimo
izambuye FARDC mu ifatwa rya Goma, Bukavu n'ibindi bice bigenzurwa na AFC-M23 zose zamanuwe ku rugamba kugeza ubu mu misozi yose yunamiye Uvira zitunze uyu mujyi mu bice by'erekezo bazwi n'ingabo za FARDC. Kugeza ubu ibitero bya mbere byongeye kwemezwa ko byagabwe na AFC-M23 harimo igitero gikomeye kibasira ingabo za FARDC ziherereye mu bice bya Sange, hongeye kumvikana igitero gikomeye na ambush rutura yatezwa abarundi n'abacancu bari kwerekeza Runingo. Kugeza ubu hari base militaire ibikorwa byose byo gutegura ibikorwa byo gukomera AFC-M23. Byongeye kwemezwa ko igitero gikomeye cyane cyagabwe na AFC-M23 muri aka gace cyongeye gusiga FARDC ndetse n'abasirikare b'abarundi n'abacancu batakaje abasirikare bagera kuri 24, abandi bagera kuri 3 bigavuga ko baburi irengero bagacakirwa na AFC-M23. Ibi byongeye gushora ibikorwa byose byo gucakira Uvira na gihindutse rafatwa bitewe n'icyemezo gikomeye niko M23 yamaze kwemeza amakuru yuko ishaka kagace k'ingenzi kagenzurwa na FARDC. Hagati aho nyuma y'uko muri Tanzania hamaze gutangazwa imyanzuro y'uwatsinze amatora ku ijanisha rya hafi 78% Samia Suluhu Hassan, ikemezwa ko yegukanye intsinzi yo kuyobora igihugu cya Tanzania. Kuvugeza ubu mu itangazamakuru bose bakagaruka ku myigaragambyo rutura yongeye gufanya ku rwego rwa nyuma benshi bamagana imigirire n'ibikorwa byose by'imiyoborere ya politiki ya Samia Suluhu badashaka kugeza ubu usabwa kwigura. Kugeza ubu nyuma y'uko byinshi mu bitangazamakuru byatangaje ko imaze guhunga igihugu, bwa mbere yongeye kugaragara mu ruhame kugeza ubu nyuma y'itangazwa ry'insinzi rutura. Ibi byose byongeye gutuma imyigaragambyo yongera gufanya ku buryo bukomeye. N'imyigaragambyo benshi bavuga ko imaze guhitana abagera kuri 700 bapfiriye muri ibi bitero bikomeye byo gukomeza gukwirakwizwa mu mihanda itandukanye igize igihugu cya Tanzania. Hagati aho reka twongeye tugaruke imbere ku rugamba muri operation ibikorwa byose bya AFC-M23 ni ku butaka bwa Kongo, duhereye mu turere ya Masisi, teritwari ya Rucuru na teritwari ya Nyiragongo mu bice bigenzurwa na AFC-M23 byambuye coalition yose ya FARDC. Bikemezwa ko bikirimo abakozi b'ingabo za Kinshasa ndetse kugeza ubu n'abatasi bose ba FARDC. Abarwanyi ba FDL bongeye kurya akarungu ku buryo bukomeye bategura ibitero bikomeye byo guteza umutekano muke muri za AFC-M23. Kugeza ubu arugira gutangazwa amakuru akomeye na operation zikomeye ziswe z'amasuku zongeye gukorwa n'abasirikare b'intare. Kugeza ubu zigasiga zisenya ibikorwa bikomeye bya FDL n'imbiri zikambitse n'abarwanyi bakomeye bakomeje kwisirisanya mu bice bigenzurwa na AFC-M23. Byemejwe ko mu minsi ibiri ishize abarenga 100 biciwe muri ibi bice, benshi bongera gufatwa amatekwa, abandi birukana kibono mu maguru. Ni muri y'insinzi ikomeye y'abakunzi ba AFC-M23 bari kubyinira ku koma nyuma y'ibikorwa bikomeye byongeye kugarura icyizere cyituze mu bice byose bigenzurwa na AFC-M23. Hagati aho ibikorwa by'abakomando ba AFC-M23 igisirikare cy'intare sarambwe imbere ku rugamba muri Sud Kivu byongeye gutitiza kuri sosa FARDC ndetse kugeza ubu abarundi bongera gukura amakabo karenge nyuma operation ibikorwa byose bikorwa na AFC-M23. Kugeza ubu tugiye guhora operation ibikorwa byose biri kumvikana muri teritwari ya Uvira. Ibice bya mbere by'ingenzi byamaze gufatwa na AFC-M23. Diploma z'urudaca z'abasirikare benshi ba M23 mu muvuduko udasanzwe wo gucakira Uvira byongeye gutitiza coalition. Kugeza ubu hongeye kumvikana ihunga ry'abaturage no kwikanga ibitero bikomeye cyane bya AFC-M23 no guhangana gukomeye kwahuje M23 na coalition. Hongeye kumvikana isengo rya defense ikomeye y'abarundi yasemwe mu gitero gikomeye cyagabwe na AFC-M23 na ambush ruturare yo coalition yose ya FARDC yongera gutwikirwamo cortege y'abasirikare ba FARDC yongeye gutwikwa na AFC-M23. Ibi byose turaje tubigarukeho. Hagati aho
Shabunda yabaye Shabunda. Ibitero bikomeye cyane bya AFC-M23 kwihutisha ibikorwa byose bya gisirikare no guhana coalition byongeye gutitiza coalition sa FARDC arongera kumvikana impfu nyinshi z'abasirikare ba coalition bapfuye mu bitero byagabwe kuva mu ijoro kuranirwa M23 kugeza ubu. Amakuru arahamya ko M23 kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 10 rishyira ku itariki ya 11 hongeye kwigabwa ibitero bikomeye byagabwe kuri coalition sa FARDC hongera gusenya ububiko bw'intwaro z'ingabo za Kinshasa ndetse benshi bongera kwicwa kugeza abafashwe mirimo bongeye kumena amabanga yose y'urugamba n'ibikorwa byose bya FARDC. Shabunda ibice bishya nanone byongeye gucakirwa na AFC-M23 imirwano yongeye gufata nene hagati ya M23 na FARDC. Ibyo bikorwa bya M23 kugeza ubu ni operation zidasanzwe zirikorwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe byifashe bite. Shabunda imaze igihe kinini iri kutswa umuriro na M23 agace k'ingenzi gakikije Uvira gashaka kumanza kafatwa na AFC-M23. Shabunda zafashe iki M23 mu gusensabiliza no kurinda Uvira kugeza ubu no kwirukana abasirikare bose ba coalition. Ibi byose twaje tubyinjuremo gatanu ku kandi mu bikorwa byose biriguza M23 na FARDC. Hagati aho ibitero bya M23 kugeza ubu birakikangwa Bujumbura iri gukeka ko yamaze kwinjirirwa na AFC-M23 kugeza ubu. Raporo nyinshi ziri gukorwa na Etat Major y'u Burundi n'ubutasi bw'u Burundi mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bari kugaragaza ko imipaka kugeza ubu itandukanye ihuza Sud Kivu na Repubulika y'u Burundi kugeza ubu yamaze gucengerwa n'abacengezi ba AFC-M23. Abasirikare bakuru b'ubutasi na special za M23 zamaze kugera Bujumbura. Ibitero bishya kandi bikomeye byiswe nkuba bikumvikana mu kibira n'ibindi bice birimo position militaire n'ibikorwa biriguza abarundi FDLR n'abandi barwanyi ba Kinshasa. Byose biri kugabwa na M23 mu gutatanya imigambi yose ya coalition ya FARDC ndetse n'ibindi bitero bikomeye birimo n'iby'ubutasi no guhungabanya ibikorwa byose by'u Burundi FDNB bitegurwa kuri ubutaka byo kwerezwa muri Kongo. Byose ngo biri kugamburuzwa bikomeye cyane na AFC-M23. Ibikuwe muri raporo za gisirikare z'ubutasi bw'u Burundi ziragaragaza iki kuri AFC-M23 n'uhe mubare mbumbe w'abasirikare ba M23 ngo bamaze kwinjirira u Burundi. Ibitero shuma n'ibikorwa bitandukanye bya M23 biri kuzengereza u Burundi byifashe bite. Ibi byose bikuwe mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka tumye turabatumiye muze twongere tubane mwuko kwa natwe kandira ko subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukure no kunzogera ubundi mujye mukomeza kwa natwe 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tubahaye ikaze. Ibyihutirwa cyane ibikorwa by'ihutirwa bya AFC-M23 bya gisirikare imitego mitinde ari gutegwa Kinshasa na Etat Major sa FARDC byengegwa muri Kinshasa kugeza ibikorwa bya gisirikare bya M23 muri Sud Kivu biri kujyanirana n'ibitero shuma ambush rutura no gucakira ibice by'ingenzi na operation rutura ziri gukorwa kuri FARDC. Ibi byose byongeye gutitiza u Burundi kuva mu ijoro byongeye kwemezwa ko M23 yongeye gushinga base militaire muri axe ya Uvira ndetse kugeza yongeye gufata ibice by'ingenzi bigomba kuyifasha kwihutisha ibikorwa byose bya gisirikare byo gucakira Uvira no guhana coalition kugeza mu mpande zose bigakorwa na AFC-M23. Ikikango cyinshi muri territoire ya Uvira no gutwikwa kwa defense ya mbere y'abarundi na FARDC yongeye gutwikwa na AFC-M23. Ibitero bishya byongeye kumvikana byongeye kuvuga ko byagabwa na special za AFC-M23 hano muri territoire ya Uvira kugeza ubu. Nibitero bivuga ko M23 yatwikiyemo indi defense rutura y'abarundi ndetse kugeza hongera kumvikana ambush rutura yatezwe cortege ya FARDC yarigizwe n'imodoka z'amajipe esheshatu amakamyo 3 yaratwaye abasirikare n'ibikoresho byinshi byari bizanwe no gutanga umusada kuri coalition mu gukomeza kugaba ibitero kuri AFC-M23. Ibi byose byashizwe hasi na AFC-M23. Amajipe 3 yahise
baratwikirwa muri aka gace mu gihe amakamyo ndetse n'abasirikare bose bafashwe na AFC-M23 n'ibikoresho byinshi abagera kuri 21 nibyo byongeye kwemezwa ko bapfire muri iki gitero gikomeye na ambush bagwemo na AFC-M23 kugeza ibi byose byongeye gukurikirwa n'ibitero bikomeye M23 yagabwe mu gace ka Sange karimo position militaire y'abarundi na FARDC ubundi igitero gikomeye cyongeye kugabwa mu ijoro kuva ku isaha y'ine ku itariki ya 10 kugeza byibuze ku isaha y'isa 10 n'igice zo ku itariki ya 11 kugeza byongeye kwemezwa ko cyongeye gupfira abarundi secret bench bagera kuri 37 kurarirwa coalition yose ya FARDC kugeza ubu byongeye kwemezwa ko abaturage bamwe nyuma kwikanga ibitero byose bya M23 imirwano idasanzwe iri kwitegurwa hagati ya FARDC ndetse na AFC-M23 bigashingirwa mu bitero bitunguranye biri kugabwa na M23 ndetse na diplomatura zikorwa na FARDC ndetse na M23 ikabikora ityo byose muri kugaragaza ibimenyetso simusiga by'intambara ruturigiye kutotera Uvira byose byugiye gutitiza abaturage batuye muri aka gace batangira guhunga ibikorwa byose bya gisirikare biri kwitegurwa hagati ya M23 na FARDC ndetse binavuga ko bari kubikorwa nyuma y'uko FARDC n'abarundi batangiye gufungisha inshuti zabo n'imiryango ituye muri teritwari ya Uvira bitewe n'ikikango gikomeye n'ubwo bafite AFC-M23 SM23 ibyo bikorwa byose bya gisirikare byo gucakira Uvira no kongera abasirikare muri teritwari ya Uvira bivuze iki kuri AFC-M23 izi ni nkuru zikomeye dukomeza kubakurikirana akantu kandi tubageza ku mutekano politiki na diplomasi hagati ya M23 na FARDC hagati aho umuvuduko w'abakomando ba AFC-M23 mu gace kose ka teritwari ya Shabunda wongeye gutitiza kwa resource ya FARDC abarundi bongera gukenyera barakomeza birukanga kibono mu maguru mu bitero bikomeye bagabwe na AFC-M23 ibitangaza makuru byose byongeye gutangaza ibitero bikomeye biri kugabwa na AFC-M23 kugeza ubu yamaze kwitangiza ibitero byo kwataka coalition yose ya FARDC ibi byose bigakorwa neza n'abakomando ba AFC-M23 mu bitero bari kubanza bigwaho bikagabwa n'ubuhanga ubundi bikongera guhungabanya coalition ya FARDC n'iri joro niko byagenze arongera kumvikana igitero gikomeye n'amakuru aramutse yongera kuvuga igitero gikomeye cyane cyagabwe na AFC-M23 hano muri teritwari ya Shabunda kugeza ubu n'igitero cyarangiye M23 yigarurindo bikomeye muri aka gace byari bifitwe n'abarundi ndetse n'abacancwe byari base militaire y'ibikorwa byose kugeza by'ibitero shoma bitegurwa byo kurwanya AFC-M23 ibi byose byacakiwe nyuma y'icwa ry'abasirikare benshi bahitanwe mu gitero gikomeye cyane cyagabwe na AFC-M23 kugeza ubu ni inkuru y'incamugongo ibyukiye muri Shabunda bikabasirikare bagera kuri 71 baguye mu gitero gikomeye gitunguranye cya AFC-M23 yongeye kwitwikira ijoro yongera gutungura coalition igubwa gitumo na AFC-M23 bivuga ko Shabunda yose igererejwe n'ibitero bikomeye cyane bya M23 yongeye gukomeza kongera ibikorwa byose na diplomatura zo gufata kagace ngo kingenzi kazafasha M23 kugeza ku bwigenge Uvira ihana imbibi n'aka gace ngo kazafasha M23 kurinda ibice byose bya Uvira igihe byose byashakirwa na AFC-M23 umuvuduko udasanzwe abakomando b'intare urakomeza gutitiza Kinshasa ndetse no guterwa abarundi na FARDC benshi batangiye guhunga kibono mu maguru no kumva umurindi wa M23 nuko byongeye kwemezwa ko nyuma y'igitero gikomeye cyane cya M23 abasirikare benshi bongeye guhunga ibice byose bya teritwari ya Shabunda intwaro nyinshi zongeye gucakirwa na AFC-M23 kugeza ubu ni inkuru zikomeye kandi zihutiweho ziri gutangazwa kuri byinshi muri operation Rutura n'ibikorwa byose bikorwa na AFC-M23
M23 ibyo basezeranye abarundi ko bakomeza gushigikira FARDC gukora ubwicanyi muri Sud Kivu n'ibindi bice bigenzurwa na M23 ndetse no gutiza ubutaka bw'u Burundi. FARDC ngugirwa imbere yo gutegura ibitero shuma byo kurikiza mu bice bigenzurwa na M23 ko bazagabwaho ibitero by'umuriro na M23. Ibi byose byamaze gushyirwa mu bikorwa n'abakomando ba M23 mu kubahiriza isezerano ryose bahaye abanyekongo bagomba gucungirwa n'igisirikare cya M23 ndetse n'abarundi bahawe nyirantarengwa n'agasopo na M23 yabasabye kuva muri Sud Kivu ndetse no guhagarika diploma rutura bakora ku butaka bwa Kongo no gufasha Kinshasa muri bikorwa by'intambara yiswe y'amoko kugeza irwanirwa na M23. Ibitero bya mbere bya M23 byongeye gukomanya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Imipaka yose ihuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu byongeye kwemezwa ko amaze kwinjirirwa n'abakomando bose ba M23. Operasiyo z'urudaca n'ibitero shuma bya M23 biri kumvikana ku butaka bwa Bujumbura. Kugeza ubu hongeye kumenyekana amakuru y'ibanga y'igitero gikomeye kandi Kigali cyagabwe na M23 ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, cyongera kubizamo diploma rutura y'ababirigi n'ingabo za South Africa ndetse na diploma FARDC n'abarundi bari gukorera kuri iki kibuga cy'indege mu gutegura ibitero shuma kuri M23. Ibi byongera kujyanirana n'ibitero none M23 yagabwe mu ishyamba rya Kibira amaze iminsi hategurwa ibitero bikone hanahugurirwa abasirikare b'u Burundi na FARDC ngo bihariye bagomba kuza ku butaka bwa Kongo kurwanya M23. Kugeza ubu Eta majori y'u Burundi FDNB bwa mbere yongeye kuvuga ku bikorwa byose bya M23 ivuga ko yamaze kwinjirirwa na M23 ndetse ibyo guhisha ko M23 yamaze kwinjirira amabanga ya Eta majori y'abarundi na FARDC ibikesheje ubutasi bwa M23 byose byamaze kujya hanze. Tugiye kwinjira muri operasiyo rutura n'ibitero bishya bya M23 kuri ndi jambo ryo gucakira Bujumbura mbere y'ifatwa rya Uvira mu gukumira ibikorwa byose by'abarundi na FARDC mu bitazageza ibuta za M23. Ibi byose turaje tubivuge hagati abacancuro batitiye. Ibitero bishya bya M23 byongeye kuzegeza kwa risosa FARDC muri teritwari y'Abarungu. Hongeye gusenwa batayo ndende ya Eta majoro ya FARDC igizwe n'igisirikare cy'undi FDNB, igisirikare cya Kongo FARDC n'abacancuro muri bakambitse muri aka gace kongeye kwatakwa na M23. Umuriro utazima wongeye kutswa na M23. hakomeje kumvikana urusaku rw'imbonero n'iziremereye mu mirwano rutiriguza M23 na FARDC. Kugeza tugiye kwinjira muri operasiyo Kanku kandi n'intambara z'urudaca zabuze gica ziriguza M23 na FARDC muri bice byose bya teritwari ya Warungu. Tubabwira ibitendo rutura byo gukorwa na M23 n'ibikorwa byose bya FARDC. Byose turaje tubivuge. Nanone kandi Cortege ya FARDC yaritwawe na Special Forces za FARDC. Abategetsi kugeza ubu muri Eta majoro sa FARDC bari baje gusura iby'ibikorwa byose bya Sud Kivu n'ibikorwa byose bya FARDC byo kurwanya M23, kongera akanyabugabo kwa risosa ya FARDC muri rusange no kurebera hamwe ibibazo bituma FARDC idatsinda ibikorwa byose by'intambara ihanganye na M23. yongeye kuburirwa irengero kugeza ubu iburira muri teritwari ya Uvira mu bitero bikomeye na operasiyo ruturatezwa na M23 muri ambush rutura yasize ihitanye kugeza ubu imodoka ebyiri za FARDC. Kugeza ubu ibi byose byongeye gukorwa muri operasiyo n'ibitero bishya byongeye kumvikana teritwari ya Uvira. M23 yongeye gukaza ibitero bikomeye na ambush rutura ziri kurwa n'abakomando bose ba M23. ese ibikorwa byose byibirirwa irengero ry'amakamyo ya FARDC ndetse na jipe zigera kuri 3 zatwitswe na M23 zatwikiwe mu kaha gace. Ibi byose turabyinjiramo n'ibitero bikomeye cyane bya M23 kugeza byasize
bongeye guhanurwa no gutanga agasopo rutura ku ndege za FARDC zagerageje kuvugira ikirere cyose cya AFC-M23. Mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi zijye kwibana ku bikorwa byose bya M23 na FARDC. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muze twongere tubane nuko kubona twe mukanda weke subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukora no kunzogera ubundi mujye mukomeza kubana twe 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Tubahaye ikaze. Ikaze none bakunzi bacu, twinjiye imbere ku rugamba muri update z'amakuru yihutirwa namutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo mu bikorwa byose bya M23 na FARDC. M23 yakaniye ndagihindutse Uvira irafatwa nyuma ya operation rutura n'ibitero bishya byamaze gutegurwa na AFC-M23 kuva mu ijoro yo ku itariki ya 4 rishyira mu gitondo cyo kuri tariki ya 5 M23 yongeye gucakira ibirindiro by'abarundi n'abacancuro kugeza ubu muri teritwari ya Uvira. Kugeza ubu ku ruteje twawe n'abacancuro ndetse na special za FARDC n'abarundi yari yatatse AFC-M23 bivugwa ko yaturikijwe Bujumbura mu basirikare b'intorano bamaze iminsi bahabwa amahugurwa na Coalition ya FARDC n'abarundi FDNB mu buryo itari izwi neza ko yatezwe ambush na AFC-M23 yaguye mu mutego wa AFC-M23. Kugeza ubu ni urongeye gutitiza etat-major sa FARDC abarundi FDNB n'abacancuro guhangana na AFC-M23 no gukomeza kurinda Uvira. Byongeye gutitiza coalition abagera kuri 14 byongeye gutangazwa ko kugeza ubu mungiye gupfira mu gitero na ambush rutura baguyemo ya AFC-M23 batatu bongeye gucakirwa amatekwa. Byongeye kwemezwa ko bongeye kumena amabanga yose ya Coalition ya FARDC bimaze iminsi bitegurwa biri mu bitero byo kugabwa kuri AFC-M23. Ishushanyo mbonera cy'ibikorwa byose bya gisirikare bimaze iminsi bitegurwa na etat-major ya FARDC ubwiki bagomba kwifashisha Burundi mu gutegura ibitero byo kugabwa kuri AFC-M23 n'andi mabanga rutura y'uburyo kimwe M23 zamburwa umujyi wose wa Bukavu, Goma n'ibindi bice bigenzurwa na AFC-M23. Ibi byose n'andi makuru y'ingenzi turagaruka kantu kandi ibikorwa byose biri gutegurwa na etat-major ya FARDC byo kugamuriza M23 byamaze gushyirwa hanze n'abacakiwe na AFC-M23. Ese amabanga akomeye n'ujye gutitiza coalition yose ya FARDC yamenewe AFC-M23 na yahe gitero gikomeye n'iki cyakozwe gite na AFC-M23. naje ninjiza imbere ku rugamba twinjire muri update z'ibikorwa byose ndetse n'ibitero bizindutse mu bice byose bitandukanye bya territoire ya Uvira. Turinjira mu bice byasange Runingo ndetse n'ibindi bice bisha hafi y'ikibuga cya airport cyamaze kwatakwa na AFC-M23 ishaka kwifashisha akagace k'ingenzi mu guhana coalition. Ibi byose turaje tubyinjiremo hagati aho. Bwa mbere igisirikare cya AFC-M23 cyongeye kwemeza ko kibiherutse guta muri yombi abasirikare ba AFC-M23 bakekwaho gukora ibikorwa bitagendanye n'amahame ya AFC-M23 bagasahura ubutunzi butandukanye mu bice bigenzurwa na AFC-M23 no kwikubira ibikorwa remezo bimwe mu bice bigenzurwa na AFC-M23 yakaba ari ingesi idasanzwe kugeza ubu bakuze yo gusebya AFC-M23. benshi kugeza ubu bongeye gutabwa muri yombi bamaze gushyirwa hanze na AFC-M23 kuko cyari igikorwa kimaze iminsi gituma abaturage binubira ibikorwa byose bya AFC-M23 kuko abasirikare bari baramaze kwijandika mu bikorwa byose byo gushakira ubutunzi mu bice byose bafashwe na AFC-M23. ese abasirikare harimo n'abakomeye muri AFC-M23 batawe muri yombi na etat-major sa AFC-M23 ni bande barashinjwa ibihe byaha n'ibikorwa byose bya AFC-M23 ingingo ku ngingo gatanuko kandi inkuru turaje tuyisesengure ingingo ku ngingo mu bikorwa byose bitangazwa na AFC-M23. ibi byose turaje tubivuge hagati aho.
turengera twinjira imbere ku rugamba duhereye mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare muri operation Rutura zongeye kururwa muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru na AFC M23 yongeye gukubita Koresosa FARDC ivumbi rurangira tumuka wazanende nyinshi zongeye kwisanga mutego wa AFC M23 FDL ndetse n'abasirikare ba FARDC bongera gucakirirwa muri teritwari ya Masisi nabagerageje gukomeza kwibasira abaturage batuye mu bice bigenzurwa na AFC M23 nabari bahoherejwe na Etat Major sa FARDC mu gukomeza guteza umutekano muke mu bice bigenzurwa na AFC M23 kugeza ubu benshi bafashwe mu gihe abandi bice mu bitero bikomeye na operation Rutura yiswe kushafisha teritwari ya Masisi yateguwe na AFC M23 akantu kandi turaje twinjira muri operation mu bikorwa byose byo kumvikana muri Masisi byamaze gutangizwa na AFC M23 nanone kandi ibitero bishya bya AFC M23 muri teritwari ya Warikari byongeye guteteza kwa Rusosa FARDC hongeye gucakirwa imbunda nini y'umusada ya FARDC yari muri teritwari ya Warikari ndetse hongera gupakirwa imbunda nyinshi za AK47 long arc ndetse n'izindi nyinshi harimo n'igikamyo cya FARDC byacakiwe na AFC M23 mu mirwano Rutura ibaye ku munsi w'ejo yahanganishe M23 na Koresosa FARDC ni mu gihe igitero Kigali kandi gikomeye cyane cyagabwe na AFC M23 mu kujya kubiza mu bikorwa byose bya FARDC no kubiriza mu gitero FARDC ari gutegura kigomba guturutswa Warikare kigabwa kuri AFC M23 n'imigambi yo gucakira Bukavu biciye mu bitero biturutswa Warikare n'agace k'ingenzi karimo base militaire n'ibikorwa byose bya FARDC turaje twinjira kantu ku ubyo iki gitero cyagabwe na AFC M23 icyo gikomeye cyane cyasigiye FARDC ndetse kugeza ubu n'amakuru akuye muri raporo za M23 na FARDC mwabyumvishe ko tugiye kwinjira mu ngingo nkuru zikomeye z'amakuru aramutse ni ku mutekano politiki na diplomasi ikaze mu nshuti z'akadosoka turungiye turabatumiye muze twongere tubane nuko kwa natwe mukanda like subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukuru no kunzogera ubundi mujye mukomeza kuba natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze ibyihutirwa cyane inkuru zacu reka tuzanzikire muri teritwari ya Uvira agace kongeye kubinjyana mu buryo bukomeye gakomeje kumvikana mu operation ibikorwa byose bitandukanye bya AFC M23 kugeza ubu benshi bati ni gute Uvira idacakirwa na AFC M23 cyangwa se Koresosa FARDC ndetse kugeza ubu n'abarundi ndetse n'abacancuro benshi bari kurundwa muri iki gice n'ibikoresho byinshi ngo batangaze ko bamaze gusubiza ibikorwa byose bya AFC M23 kenshi cyane mugahora mutugezeho update ati Uvira irafatwa ejo tukongera tukumva ati yafashwe abandi bati hongeye kubyuka ibitero bishya ishobora gucakirwa na AFC M23 byose ni amakuru y'ingenzi akomeza guteza urujijo benshi bakurikirana intambara iri mu burasirazuba bwose bwa Kongo batibaza impamvu Uvira igomba gucakirwa ndetse n'impamvu idafatwa na AFC M23 kugeza ubu byongeye kwemezwa ko hongeye gutangiza operation nshya ku ruhande rwa M23 kugeza ibitero bya mbere kandi bishya byongeye gutangizwa mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rikira mu gitondo cyo kuri itariki ya 5 ndetse byongeye kwemezwa ko hari hakozwe diploma y'abasirikare benshi n'ibikoresho bya AFC M23 bimwe byaturukijwe Igoma ibindi biturutswa Bukavu n'ibindi byongera kwemezwa ko byaturukijwe muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu bigana muri Sud Kivu muri iki cyose cya Uvira kugeza ubu ibyongeye kugaragaza ubushobozi n'ibikorwa byose by'imbaraga Rutura zongeye kurundwa muri aka gace kurerwa AFC M23 amakuru avuga ko ugiye gutanga amabwiriza mashya yakuturutse muri Etat Major sa AFC M23 y'ubutumwa bushya n'igishushanyo mbonera cy'ibikorwa byose bigomba kwifashishwa na M23 mu gucakira Uvira kwihutisha ibikorwa byose bya gisirikare bikajyana no gusubiza ibikorwa byose by'abarundi no guhana abarundi bashinjwa gukomeza kugira uruhare mu bwicanyi bukorera abasivile batuye muri aka gace ndetse kugeza ubu na benshi bahurwa ngo kuba bitwa ibyitso bya AFC M23 kugeza ubu
Reka twongeye twinjira muri operasiyo akanuko kandi yari ikozwe na AFC M23. Amakuru y'ingenzi avuga ko M23 mu ijoro yongeye kwibasira koalisiyo ikomeza itega ambushi cortege za FARDC n'imodoka z'imitamenwa zagiraga kuri eshanu zaturitswe Bujumbura zizanye abasirikare n'ibikoresho byinshi bigiye kuza birasa kuri AFC M23. Bivuga ko harimo abasirikare b'abacancuro benshi, abasirikare ba koalisiyo sa FARDC ndetse kugeza bagizwe na FARDC abarundi FDNB bari bagabye igitero Kigali kuri AFC M23 mu buryo butari buzwi neza. Ni bari bazi neza ko amakuru y'ingenzi yamaze gufatwa n'ubutasi bwa AFC M23 bwabateze ambushi rutura. Amakamyo agera kuri 3 y'imbere yatwitswe na AFC M23. Ibikoresho by'ingenzi by'ibanze byacaciwe na AFC M23 birimo imbunda za AK47, imbunda y'umusada kugeza ubu yarizanwe imbere ku rugamba. Byari bivugwa ko ije mu bice bitandukanye bya Uvira mu kunetraliza ibitero byose bya AFC M23. Amakamyo abiri kugeza ubu yamaze kwerekezwa mu biro bya AFC M23 bikemezwa ko izamuye mu kibaya cya Sange kigenzurwa ndetse kirimo base militaire ya AFC M23. Kugeza ubu benshi bongeye gufatwa miri ndetse bigiye kwemezwa ko bigiye kumena amabanga rutura ibikorwa byose bya gisirikare bya FARDC ndetse n'imigambi Kinshasa iri gutegura yo kurasa kuri AFC M23. Batangaje ubwo ki FARDC n'abarundi muri gutegura ibitero bigari byo kurasa M23 ndetse natwirwandeho muri Sud Kivu ndetse no gukomeza kurwanya abaturage bose bavuye mu Rwanda ndetse n'abakekwa ko bakorana na AFC M23 n'abose ushigikiye AFC M23. Ibi ni ibikorwa by'ubugambanyi bigomba guhagarikwa byihutirwaho na AFC M23. Yongeye gutangarizwa uburyo ki ndetse ari gutegurwa ibitero byihutiwe kandi bikomeye byo gutangiza intambara kirimbuzi imico byose bigenzurwa na AFC M23. Ikabanza kwamburwa ibice by'ingenzi birimo imijyi ikomeye cyane nka Goma na Bukavu igenzurwa na AFC M23. Ibi byose bikazafasha FARDC kurwanya AFC M23.